Engvangin nge China hian thlaler lai taka long lian tak tak pathuma siam hi thil mak tak ni na langa namdangin hetiang thil hi ti chin pon na tum ve ngai lo heng thlak kan ron tar chho te hi ngun takin han en te le apian mang chu aircraft carrier ne nai ang vekani aircraft carrier hi khol chak em ani a floating airbase runway control tower le advanced missile system manga thuamani atana hlom lo thleng awm huna rang taka an chan le theina tur man ruate anni ama ero chu INDO thlona phurlong aircraft carriers chi reng hi tuipuya chevel tur siam ania ma se March sangni somni panga khan US Naval Institute CHUAN satellite thlalak tichhuaka China CHUAN THLALERAH heng aircraft carrier tharte hi SIAM ti atar lang ani hei hi Taklamakan Desert-a nia China rama thlaler lian verh kilometer nuai thum le singa athui ramzau tak thom reng omlo na mun re rui mai ani he thlaler ru le shom taka hian China sipai te chuan aircraft carrier pakhat chau nilovin Ralthuam na tur long tam takan siama China sipai te hian America in US Navy aircraft carrier le US INDO long dangte entonin aruang am anduang ngei ni in alang he satellite thlak pani na hi han en ve thungte he thil siam pian mang hi INDO long ang chi ani a tin thlak pathumna a chuan naval port pungpui yalang bok China sarkar naval port hi maritan thlerkara India sarkarin sipai ho hun puyatana naval port alo siam to nen a pian mang po ain ang hle bok hi India tan ngai tha mai chi ani lova a chan chu Taklamakan Desert hi India le China ram ribula line of actual control atanga kilometer atanga zani songa chawla a ani India le China in melmak da chu contribel to hlenga chumi pialama chuan US point he thil thleng hi angai ven hle heng satellite thlak te hi US Naval Institute in tichhuaka China ho thil siam dan hi US Naval long te ang chi ani thu annem ngedani structure masaver chu US aircraft carrier tharber le masolber Gerald R. Ford class PNZ ne nai nang hle a seizong hi ai nang veka meter zathum somthum pasari vel bor ani structure pani na hi early bark class destroyer ne nai nanga ani phungzong chu adanglam haulo long omdan ngun taka anjer chen nuwa China in along tukmek te hi US destroyer carbon copy yani anti China aircraft carrier pathum na hi nimit class nen ain ang hlea radar system le apian zia ain ang chia alen zong meter zathum somthum pasari vela sei hi US long ain ate ti chaulo chu thil dang chu ain ang 5 vekani Taklamakan Desert pialam Indo Pacific bial chung hi han en ta ila heng chunhan sena chin chia te hi US in Indo long le aircraft carrier South China Sea bula China dona atana ada na mun te an ni a ngai ven om tak chu heng long song zinga hian US Nimitz aircraft carrier le Early Bark class destroyer te hi an ni heng long lian pani te hi Taklamakan Desert-a China ina tukmek Indo long pani ang chia kha an ni heng satellite thlak te hi in fia chuan aircraft carrier bula chia hian thil rin koi kol tak in muanga rel kong ang mai ani US Navy chuan he rel kong nge yalang an mu hian zo na pani an nei ngala pakhatna chuan a hmor le lam hi building pakhata aluta ma se a hmor le lam zo ka ro chu engma zom pui nei lovin a top mai ani Engvangin nge thlaler hun hlataka rel kong zom pui nei mi alo chuan siam China ram chung nen po ain zom lova China sipai hun pui engma zom ani heklo panina a chuan rel kong dik tak ni ta se ki koi lovin ngil taka siam tur ani mela Engvangin nge hetiang hian ki koi taka siam ani kher I mu angin chan mai theilo zo ana aum ta ani China rel ruput mang thriam tur chuan Engvangin nge heng thil hi ati ti hi kan chui zaw masak angai China tan hian engram henge noksaka ven thon ngai China hian tun hnaya hian boina lian tak mun nia adei ti khawvelin a hria chung te chu India le South China Sea te an ni China chuan India ram chungami Chanchin le Arunachal Pradesh te chu ata angin na chala hi boina thlen tu chu ani China ram himlo na lang sardang le chu South China Sea hi ania South China Sea hi tuipui hausak na lama
asangin in sum don ton na kong poimo takani bok net economy a po poimo na thuk takania chuwangin China chuan South China Sea borvela thlir karle Taiwan ramte po huamin a hmun pumpui chu sovereign territory an thunei na hnuaya angin a chhal lui tlat ani ma se kum sangni som paruk khan International Court of Arbitration chuan heng hun le thlir kar te hi China hian aram angin a chhal theilawang ti in thu alo titlu to a chuti chung chuan China chuan he biela hian thlir kar somni pasari ai tam chu a siam chop to a thuk zoka athunun theinan sipai tam tak ada a big takin spartly le paracel archipelago te phei chuan sipai hun pui a siam hialani ani na taka chuan China in aram china a chhal chunga hian engram poin along atir lut ani chuan Chinese Navy te chuan na satakin an lo chang le ngal thina ma se China tana thil poi deuh mai chu America sarkarin helai hun a thli thlai ve reng hi ani tunhaya hian America sarkar chuan INDO long tam tak South China Sea hian ada a kha tokin INDO nun chanzirin China sarkar ati thai fo bokani kum sang ni le somni panga me thla khan US le Philippines te chuan South China Sea drill an neya mani lok po khan US chuan China sarkar mu ngei turin Jambiri biala sipai nun chan azir pui bok ani hemitum hian US chuan azol pui ram te nena China nena boina an lo nei pal hlo chuan khoilam nge an thlop jok don ti in zo na pe a South China Sea hian US INDO long te chu an chet lat fo wangin China chu US laka alom lo hle US carrier group pani chuan chuta chuan joint exercise an neya hei hi China in US destroyer pakhat South China Sea a lo lut adem thu a soi zo nu loka an nge United States chuan hebiela boina siam atum ngar ni in China chuan a pu a chuti lai chuan hnung tol atum bi kho lo China in aram chin bak a ho thu le South China Sea a asipai te thuam changthlun bel zel thu kan soi to a he US le China in kara in hir hona boro komrang hi China in US INDO long le thlona phurlong ang chia asiam chan berni po hian alanga China hi boina eng po ma chon thei turin ain bot saya ma se ani nataka chuan China malak dan hi midang te bum tumna ani jok heng long te hi atak tak ni lo khawvel bum na tura siam American INDO long ang chia siam ani China rama heng satellite thlak hrangte hian enge imu fighter jet somni tal chu tichhuak pai thei turin anda ma se he Chinese airbase pum pui hi atak ang takaduan ani ve mai maya jet fighter somni te po hi alem mai ani vekani heng tengte aircraft carrier te defense system zong po hi China hian khawvel bum tumin alem asiam ani heng in bum na strategy ang chia hi China tan chuan thil thar ani lem lova mana tanga an no chin than to ani le China hian America le India a mel mate ti thainan alem hi asiam tamayem niang thil ni thei ania ani lo ve thei bok US Naval Institute in investigation ane na tanga a mo chu satellite image tamjok a en fiana tangin henglong te hi alem mai ani ti hi ani kum sang ni som paret khan China hian DF-21D missile api fel trap to thule man tak ma a test nung ber paltlang chi angai to thu apuanga chumi test na mun tur chu amamo hle bok ma se China in missile asiam thar hi missile satli mai ani lova khawvela anti-ship ballistic missile masaber zingami ania aircraft carrier chevel po lo kap fu chat thei tur khopa theina nei sangani chutiang technology chu ni kum khan US meu po hian apai felve chawani ates dan rin tlak ber chu tuipuya te sania ma se tuipuya te store hian civil emo bungro phurlong emo ka chiat pal anni lo na turin a then omram te hne na chuan a hril hriat masak angai si a China hian chutiang chuan lo ti ta se America ram emo India ram emo China missile siam thar chu ngun takin lo thlir ve anga missile thar chung changa achak lo na lai zone te a lo em big dan te chu ail puiram ten an lo zir chian ve thi pha don si a chu China hian a hlau ani chutiang zong ngai to chuan China chuan tuipui ni lova ramdang te mu phak mai lo turin
THLALERAH missile thazit mai test theina mun tur chu alo SIAM rengzok ni in alang INDO long le aircraft carrier tak SIAM lovin atak ang theiber turin Taklamakan THLALERAH hian US INDO long ang chu asiam tamai ni in nashiat abik takin henglong pathum te hi US Navy in South China Sea ada to INDO long hlawm berber te ang theiber tura duan ani a China hian heng US INDO long ang theiber tura alem asiam te mang hian tuipuya ni lovin THLALERAH hian missile engine na akalpui ani henglong lem asiam te hian atak ang chia in infrared imaging le millimeter wave radar sensor te mangin missile hi alo man theya he malak na hian China chu atul huna US INDO long te kap chemai thei turin apui na sa hle donani model hrang manga China sipai te an practice hian US Navy te tan harsat na lian tham tak thlen ve thei tlat ani chubaka chu thil in koi kol tak rel kong ang deuh tia kan soita kha atak taka chuan thlawna phur tu khol zigzag le ki koi taka akal kol theina tura siam ani hei hian China chu an DF-21D anti-ship ballistic missile chak taka kalin target dik takin akap thayam ti test theina asiam sak ani hlavak lova hian target range dang awm le a chu China terrestrial strikes simulation zone anti he mun hi India tan en liam mai chi ani haulo achan chu China hian heta hian thlawna runway radar da na mun electric supply tower ang chi power grid le jet fighter te an da na mun ang chia asiam awangin India beina atana in toisiam na mun tur poimo tak ani a China chu India lakha alo invena tura a defense line masaber ani bok a ol samzong in soita ila Indona a runway le jet fighter te chu ti chiatan ni chuan China do tu tur air force chu abuai ngal mai dona radar te ti chiatan ni chuan missile defense system te abuai zawanga China chun ol sam takina melma a INDO puiram chu abei thei to mai dona ni atop bera chuan power grid ti boy hian rampuma electric ati top theya communication le healthcare ang chi service poimo dang tam takpo ati boy vek theyani chutiang anti theina tura INDO nun chat anjirna mun ani wang chuan India tan en liam mai harsa hleang China sarkar hi America laka chu nilo India laka po hetiang hian ain bot se ro reng ani ti finfiana a chu India tan po thil hlom takani kumsak ni le paruk khan Google Earth image li ka tangin China chuan Ningxia province a Chanchin ang chia mun chu asiama chuta chuan INDO nun chan anjir thin Chanchin hi India ram chungami China ina chu boi me kani ti kan hriat theu kha kumtam tak chung chu China chuan India ram chu an inri na mun hrang atangina hual renga luka thei ang zong a sipai ada zel ani China hian mun poimo tak somthum pasari vel laya sipai omna mun asiama hengzinga atamjok chu anomna mun an thup tlat thung hengzinga hian runway le helipad te po atela India ram Sikkim atanga darkar tlem te chawala Jagati Peace Airport le Arunachal ram ribula Ningchi Airport te po atel base then khachu ain nai em wangin Chinese jet te hian minute rukatanga minute sari chungin India ram an thleng thei ani heiba ka hian lidaram ribula China chuan asipai te chu eng sikle sadin mun kara po boilova an chedvel theina turin kongpui asiala rel kong asiam chur bok galwan stentof atanga report te chuan China hian abula khol manga siam Ralthuam keng robot unit somthum pariat anda thu wasoya tuna chuan robot sipai somriat pariat layanom to ti atarlang heng robot te hi eng anga mun cheng chia le khokorka po na tho tir thei tur duan ani China in kong sanga ma alag dan han thlir hian heng zong hi India tan po vo khana thu cha keng tu ani ti achiang hle kan video te milo thlir sak zel la thubeng war thlak tak le in ngai thlak chak zong te ron chop chu zel kan tum don nia